ole chibai le vek ole khuang cher battalion chanchin ngai nom tak mai kan ngai tha chho le don ani kum sanga zakwa somruk pali kum top lama khan ral do nun chan le ral thuam man dan zir train turin mizo tlangwal somni pani East Pakistan Bangladesh a ankala mi somni pani zinga chimlam atanga kalte chu lian dola na thial khwa ar sangko ya lai soral khwa kemon kima lunglon ram liana zo nuai lungle lal ri khuma puk pui khwa si zo thuama ser kon lungne ma na chang khwa FIZ ka bazar veng lungle siam kunga zo tlang lungle lal thang vunga longtlai khwa te anni an train zo nu chuan silai le amu an phur zo to karit zorama an ron hona chung silai te chu aizol lungle le mundang danga semdar ani a heng silai te mang hian volunteer te chu silai man dan le ral do dan zirtir anni a mizoram hun tam taka volunteer din ani a kumsanga zakwa somruk pali a lungleya MNV Mizo National Volunteer din ani a commander chu pulal nginga ex service theiriat ani kumsanga zakwa somruk panga me ni somni a pulal nging lova hovin pasal tha khuang chera mingchoin khuang chera battalion din ani a ama pulal nging lova chu commanding officer CO ani ngala hun akal zela kumsanga zakwa somruk poruk aron in her chuak ta a MNF party chu zoram puma campaign zelin volunteer anlak bel zela sangka zakwa somruk paruk February tha a aizola MNF ruai tu in mukhom te chuan independent puan hunatan ni somni pariat thani sangka zakwa somruk poruk zanlai dar sompani ni se ti in an rela an thurel hi thuruk top ani awangin arel tu te bakin tu man hriat lo tur an ti a arel na a tel te hian an nupui te po an hril lo ani lungleya force omte beiturin an in puacha independent puan hun hi ni somni pariat thani sangka zakwa somruk poruk zanlai dar sompani ani a ni khat thathum sangka zakwa somruk poruk ti a soi ani taber zok ome independent puan rol hian Mizoram chunga India Force chi hrang armed police unarmed police Assam Rifle Border Security Force BSF Border Road Tank Force BRTF SBI CID te chu man vek tura ti anni a an lo tang ve ani chuan ka tur ti ani top mai ni Mizoram khopui berdot tu lungle ti aziak thin lungleya force omte po beiturati ani a Mizoram chimlam zong Southern Command hautu atan Brigadier General Lalngura zo nuai lunglei ruat ani Southern Command nuaya lunglei big beina atan heng anuaya hautu te hi ruat ani Brigadier General Lalngura Commander Second in Charge Lieutenant Colonel Padara Adjutant Lieutenant Colonel Chowdinga Quartermaster Lieutenant Colonel Lalruaya Political Officer Major Lalmuana lunglei chevel khosang sanga volunteer te chu lungleya kaltura hril anni a ni somni pariat thani saka zakwa somruk paruka lunglei thlengman tura ti anni sertlang puile na changkhua a volunteer lunglei pana ronkalte lo muak turin captain si zo thuama ruat ani captain si zo thuama chu ni somni pariat thani saka zakwa somruk paruk ni in sairil luile mongwa lui in finna a achuka alo ngak ta a ami nga te chu tlaya an ron thlenga aron thleng te hi ama ruai chau an ni awangin in nga khom kim tur chuan hun adu reidona captain si zo thuaman akal tur zat vel a hriat nu chuan rasiveng primary school bula in nga khom turin a hrila an ei tur ngai tu turin a ho santa a in khom dar arik lain rasiveng a thlenga cholovin akal tlanga zo nuaya Brigadier General Lalngura amu a Brigadier Lalnguran zanlai dar sompani chu 0 hour ani thu a hrila an in serkona a ho a tlai taka zanria an eya a e khamvele a in siam sok soka bareta akol an in bula a thu ruk chu a aka serkon lower primary school mual apan ta ngala a then chuan mi an lo thanem to hle maya ni somni pariat thani saka zakwa somruk paruk tlaya captain Nelthan khoma dorpui chu aizola tangin lungleya motorin apheya
Brigadier General Lelngura amua zandar som pahni independent puan hun tur ani thu le India Force omte be ngal tur ani thu a hril ngala Captain Nelthan Khoman 0 hour a hril nu hian Brigadier Lelnguran officer te hna a hril chhong vele ani zandar som vela chuan Captain si zo thuama chu ki kona achuka ki kon tlanga chuan midang po an lo om tam hle to a kal khom ho chuan an om dan zel tur an hriat lo awangin engtin nge kan om zel don ti in an in zota an in hril thei chuang lova an chet hun tur hreru reng Captain si zo thuaman engma asoi du box si lova ki kon tlanga tang chuan lunglei khopui chu ka han thira arsi pe un mai nuaya are vong vonga a thim thuap mai si a nausen mutui an soi ang main mi pui an muchia chia tui ti takin an mutlai war don lo ti mi tlem te in kan hria a ngai tua a thui du ngei mai si zo thuaman ati ani ni e hemizan zanlai da som pahnia mizo history zia na a zia tel ngei tur Mizoram Independent chu puan tur ani a Independent puan thu chu silaya au chua pui tur ani chumi hun ngak chuan volunteer tam tak lunglei kho chung mun sang an thu thuap maya lungleya India Sarkar mi roi force te beidan tur hetiang hian an rela Colonel Ramliana Hovin Assam Rifle Major Lal Nging Lova Hovin Am Police le BSF beitura ruat te hian ruaman anga an hlotlin chuan Civil Department an Am Police le BRTF te chu laksa a an ngayani Colonel Ramliana le thanbik te motora an chuanganga Assam Rifle barak lu na gate pui chunga an tlan lu tanga gate duty chu chengam lo turin an silaya tinin an hensap anga asilai an laksak nga lang Colonel Ramliana ho nunga motor danga chuang te chuan Colonel Ramliana ten gate duty an beilain motora tangin an zuang tha anga quarter guard be ngal turin an in ring thapanga Colonel Ramliana ten duty silai an chu sak fele quarter guard an lu chil nga lang lunglei che vel ralwong na chang muntlang lunglon pu pui le khosang sang atanga volunteer local te chu ni somni pariat thani saka zwa somruk paruk zana chan mari venga government high school le lower primary school chakmuala anin mukhoma silai an nei ang tukuli elbun malle aphir manei charte an kenga silai nei lovin chempui chemte hreite le feite an kenga Southern Command hruai tu te chu ngakin an phusung sung maya heng kan soi kho atanga volunteer local then khat te chu ki kona an chambanga ki kon aya chan mari lam hi amun arem chan zok awangin atam zok chu an kala zandar som pakhata chuan an thanem to le a kalkhom te hian an omzel dan tur le Assam Rifle ho an be hun tur po an hrelowa ho tu te thu pek ngakin an thu top maya helai muna omve sailo thanga puk pui hemile khabu zia laya rasiveng lungleya om thu soi ingai thlak chhun zom lokang o chan mari muna pungkhom hi kan thanem le a kan ti tur hril kan ni lo awangin kan om dan zel tur chu kan in rin sia ka zandar som le achan ve a chuan group ranga min then fela zandar som pakhata chuan kan kalna tur le 0 hour chu zandar som pahni ani thu min hril veka mani kalna lam tur lam theu kan panta ani ti in asoyani quarter guard lu chil antum sailo thanga pu puyami in keichu Assam Rifle barak ep tuna mizo fet dor omna lai vela tan mun rem tura ruat zinga katela kan hau tu ten beidan tur an ruam man fel nu chuan zoi muangin kan tran na mun tur lam chu kan panta a tuna JB store omna kan thlen lai chuan jeep alo kala ka kalna zone a thlen chuan adinga Colonel Ramliana chu a front seat mor bera a thu a jeep a chuang ve tur chuan min soma ka chuang ve ta a thim em awangin tu nge motora chuang ka hrevek lova kala hriat thei te chu lian zama bazar veng dungle motor khal tu lalliana van cheng khua lomkima lunglon te anni a lalri khuma pu pui khwa po atel ve thanin ka hria motor chu atlan chak vak lova Assam Rifle gate kan thlengta a gate chung lama chuan sipai pakhat ralveng duty silai kengin alo dinga
Colonel Ramlianan gate in kharso suchiala tlan lut ngal ro ati a driverin gate chu sutlang lovin gate bula adinga achuan na motor hi motor khaltu te ta ani lova a uide upo ani mai theye Colonel Ramlianan ralveng chu gate hong vat turin a hrila ralveng in gate chu hontumin gate lam aron pana kalchungin acha bi khai bor aipte atangin a phor chuaka gate kal na ber a thliar ran lain am police om natlanga silai arita lau maya ralveng chu man mo takin quarter guard lama atlan chepheya Colonel Ramlianan akap zuya tlan cheta thianten minron kap let ve a keini po in quarter guard chu lu chhuwa tum chuang lovin kan kap ve a kan inral saita ani tuna hemile khabu zia laya mizo fet dor om nalai hi ramruak vek alani a helai vela hian tan mun kan rema kan lain ka breva kalo ti in kan omna pia dewa dor kai in chonga riak pusarak uddin khana chu atrap tawak maya engtizia tak chu ni mo kan ti a anu a kan riat le dan chuan pusarak uddin khana fapa adop rammoya chu asam rifle hoin an lo ka fu alo ni a an ka fu chiana wangin ka po chhon lovin athinga la lo ni a pusarak uddina lung chetaka atrap ri le silai ri thoi han riat kop chu ngai thak anuam lo hle maya silai mandan zira kan training lai le lower primary school chakmuala kan om ho laya inka kan chak te lul nen inka achak om lo tran ta viau maya chak lo viau ma ila ka du le lo ati thei si lova du lo rai an soi ang main ril ru chung ril anim rui maya ril ru tak soi chuak du lovin inka chu anuam khop mai te kan ti ve vela nuam ti vak lo chungin kan inka playvar ta maya khovar chian ma in kan in sa sengta ani ti in asoyani am police le BSF an la heti lai hian am police te hi AP tlanga an oma an vai chuan somli poruk emo an ni a an zinga somthum vel chu mizo an ni a an ho tu ber commander chu jamedar RT phunga ani am police beitur te chu CO lal nginga kota anin tlara pulal nginga in hi lower primary school thanga om ani pulal nginga kom thlang zona asam am police mizo pali panga vel an tlar boka tlar zinga hian havildar lal chunga po atel ve a epitlanga am police beiturin zanda som pakhat le achan ve vela CO lal nginga in bul tual zola tangin an thok chuak ta a am police le volunteer then khat an kal masa a an hnunga anol puin an zuya AP om natlang le damdoi in inkara thirhling nei pal a oma akal masa then khat chu thirhling nei pala hian an lon liama havildar lel chunga te chu gate pa nga ya an luta hedi lai hian cholkar khat chunga tan ralveng ho tu duty commander an ruat thina hemi cholkara duty commander chu havildar lel chunga lunglei veng lai ani ni somni pariat thani sangha zakwa somruk paruk zandar som pakhat atanga dar som pani inkar ralveng tur constable than chu ta hna dar som pani a kan thiante an ron kaldona an ron tlai deuh ani poin idota ralveng tur kai tho su angche kan thiante ron kal chu magazine ilo ko mu ngal don nia ti in a hril sa veka hetia a hril na chan chu an zinga namdang an om ve nol si a an ni an ron har chuan thil akal sual palang ti a hlawani thirhling nei pala lon liam lel chuak moya chan mari lung leile Assam Armed Police Constable Rangzawa chan mari lung leiten duty than chuta an han mu chuan thil omdan a hriat cha awangin magazine chu ako mu ngala lar chuak moya rangzuala le mithen khatin magazine a silai le amu chu an la a an hnunga ronkal thirling nei palpon lamami te chu an pe a magazine a silai om zong zong le amu chu an la chuak veka an ken tur bak chu palphena an thiante an pe vek boka an thiante phul lutuk chuan thoman nei ring ta viau maya am police om natlang zom puya om border security force te tan po thom a hriat thei hialang am police le BSF te hi mual pakhata om an ni a an inkar chu laizol ani a in nai te an ni volunteer ho silai han kengta phul lutuk porvel chu thom dim turin an han in khapna a then khat an lo kam nam deuh to si a in khap ngai na a om lo ani ber mai silai le amu an laka an thiante an pek zo nu chuan
lel chuak moya te chu gate pa ngaya an chuak ve ta a thom arin tak deuh awangin havildar lel chunga chu a man mo a min ron zui ro le BSF omna ikalang u ati a ma ashwaya an kalta a an omna an thlen chuan BSF duty in tunge ini engei du alauti a havildar lel chungan police duty commander kani e ti le BSF silai ngula man arwala aman zong hian BSF jacket hak malam avuan tela BSF duty in nal chunga hnunga ron kal silai kauri a hriat chuan a hlawa engma soilovin an omna atang chuan thanglama azuang thla a lel chungan avon nge deuh awangin a silai a thla a jacket hak chu a hlip boka chutia azuang thata chu volunteer hoin an kap zuya an kap hluma an rui phulu tuk to te po ani ang omzenei vak lovin silai an met puaka an thian pakhat biak chhona lunglon an kap fu hlo maya athi tak nge ani volunteer te silai puak ri hi colonel ramlian ale a hote Assam Rifle duty gate honsak tumtu in a hriat kha ani silai arik ta kawangin lel chunga chu BSF baraka man mo takin atlan luta volunteer ten an zui ngala lel chungan chesu in chet vai chuan kan kap hlum vekang cheu ti in silai kausa in atina BSF ho chu chengam heklo silai le silai mu an lak saka an man ngala BSF le am police silai an lak chu Assam Rifle ka nan an mangala an phur boka mizo tlangwal kan ninga ye kan zam don lo vai to na an ti a an ka pop mai ni nikhat thlathum sanga zukwa somruk paruk khwa awar chuan Assam Rifle beitu te chu an in saseng ta a MNF an in saseng nu chuan wing commander lieutenant Marwa circuit house a riak lam turin Assam Rifle section khat an kala kalkong sira tuna DRDA office ni ta bula indo pui pani nalaya trends khur hluya volunteer thlaiwar mutsuak muhilai an mufu a an kap hluma an ka hlum hi taya pu pui khwa ani lieutenant Marwa chu an baraka an hruai thla a barak an thlen nu chuan thil omdan an han thlira ngampat na chi ni a an hriat lo awangin pona chuak to lovin baraka an tomta ani am police jinga mizo omte chuan in Mizoram independent policy hi an thlopa independent puanzan atangin eng emoza chuan volunteer te hi an pui ngala lungleya Assam Rifle lak ani nu a Mizoram chan turin somvel an ramu ve ngalani an jinga pakhat constable khovel thanga chu silai ka thiam tak ani a zana an in ka lain Assam Rifle hoin very light an kap thina very light hi a en emawangin volunteer te chu an lang chiang thin le a captain C Zathuaman constable khovel thanga hi kabul loka aboka Assam Rifle hovin very light an ron ka eng thlok lai chu voi ni akap fu a athim ngala voi ni akap fu nu hi chuan an ron kap du talowa hetianga silai kap thiam hi kalamungai lo ati hialani jingdar kwa atanga dar som in kara colonel ramliana ho chu borsap deputy commissioner bangla heti hunlaya SDO bangla panin an kala bangla tual an thlen chuan lunglei op tu SDO RV palai IAS chu ngote kher vengin pona aron chuaka colonel ramlianan thil omzia a hril nu chuan in chunga aluta a in thlaka melhim takpu in aron chuak le a colonel ramlianaten an hruaita ani ni somni pariat thani sakha zakwa somruk paruk zan laidar sompatni aron thlenga kan chet ve na tur min hril lo awangin ki kontlanga chuan kan om tlaivara Assam Rifle barak vela silai chu ari a kan omna atanga silai muleng a hlo om lo awangin position lakshan angai lova khwa awar fel chuan silai ri are fel ve ngala khowar nu chuan mipui lunglei chu asan tum te chu anin sulpel zut maya keipo civil thuam in belin chan marveng lam kapana tuna thana kot ka thlen lain Assam Rifle circuit house atanga an kir ka toka minti boy ran lova chan mari ka thlen chuan government high school a erong bol nula le tlangwal an lo pheswaw suawa pulal nginga hi theiria ta om ani a chan maria hian indang lo in a omani ki kon lam atanga kan be ve na tur silai ka dila 303 rifle som pathum min pe a silai chu amuna lo omsa
volunteer ka puttira kong pa nga ya kal lovin sarkar huan lama tangin kan hela sarkar huan kan thlen chuan nu naw tlan chia thanem tak an lo oma engtin nge ni zel don ti in min lo zota kan ti don chawalom ti in ka changa kan kal zela ki kon chu kan thleng le ta a Assam Rifle ho patrollinga an wa chu ngam lo awangin kholaya chuan civil mi tlema zong wak chuak phau phau le volunteer kalvel ti lo chu mu tur an om lova chonu her atang chuan silai ari phau phawa silai chu riwar war lo ma se boruak in mung chu atran em awangin aral ti ru le thawa Assam Rifle ho kan lu chuak thei tak takangem ti chu kan in zo tu sep sepa enga nge kan lu chua thei lo te lulang mizo tangwal kan nialom tuman lau su ti in ka kianga mi te chu ka tong thlamwana chu tianga ka ti nu chuan an thlamwan pha sotin ka hria ti in captain zathua ma chuan asoyani Assam Rifle silai an man te hi a hun lai hian chin chia record fel thap ani silova silai an lak hun hi zan ani a silai le amu an la top topa an pu a an mangha lani maya second arm police silai an lak sak ang thowa BSF silai le silai mu po lak ani a an lak za chi a hriat ani lo zofa te zin konga zalen na mei amit tur ani lo ti puar zamoya ziak phek za thum somni pariat atanga za thum somni pakwa a an ral thuam lak zat ni o marin chuta ziak ani a dik thokata pommai tur ani ang chuta silai le amuzat aziak chu am police ral thuam 303 rifle somnga pali amu sangthum zanga somruk pariat 410 musket rifle paruk amu sangkhat zaruk somthum 38 revolver pistol pakhat amu zani somnga bayonet paruk border security force ral thuam light machine gun LMG pathum 303 rifle somnga LMG le 303 mu a in trauma sanga atel bokani stand gun panga le amu sang ni an la ane ral thuam an nei bel thei ta ka wangin an phurin chet vel po anuam an ti in an phei khai azang le a nikhat thathum sang zakwa somruk poruk khowar tira an in sa seng nu chuan hetiang hian Assam Rifle Beizel dan tur ro manna an siam ngala Brigadier General Lelngura ho Chanmari lamatangin Lieutenant Colonel Lalruaya ki kon lamatangin Lieutenant Colonel Chuaudinga Rasiveng lamatangin Colonel Ramliana le Lieutenant Colonel Lelrikhuma Town Hall lamatangin Post Office Assam Armed Police tlang SDO omnatlang le munrem chang dang atangin Assam Rifle Barak chu nikhat tlathum saka zakwa somrok porok chonu her atangin an kap le ta a zan khuwa le atuk nilengin silai ri are elova mun sang sanga tanga kap tu te chuan a hran pa in ei rong bol na le chol ha dam na tur mun an nei veka an chol ha dam na mun atang chuan tan mun an rem na la ya anin ka chok thin ani hetiang ang hian ro man na siam ma se mun tin atanga kal khom an ni a thupek le thunun na command and control a thalo le a Lieutenant Colonel Lalruaya ho omna ki ko na e rong bol nula te chuan volunteer ho an chok phur thiam le a silai ka dan min han hril te ti pa in an nu te in an han nok thoya volunteer zinga a thlung lumam ngai na zual ten silai kaw dan le ka dan an han hrila chutianga an in hril na lama silai met puak po an om nual mai ki kon lama tran mun rem zinga mi captain si zathua man command le control thalo lutuk chu mu she om ati a achan chu Assam Rifle ka na tura tran mun siam vek si a chulai mun po kal thleng thapei lote kal thleng then khat voi ni khat ka pa kal son le daya nula zinga inti cham vele mmc te an om nuala wangin mi paruk thang chuakin tlom ngai zual pol special group adina ni khwa arei deuh to awangin mi paruk karuat te hi ka hrekim to lova kala hria thei te chu lal chung nunga ralwong khwa sang leya lungmoi khwa pasena lungmoi khwa te an ni a an ni ho hian Assam Rifle kan ka chungin ho tu ten ti tur kan ti chu thanem ngai takle huaisen takin an len chuaka an huaisen na le an thu oi na hi ka fak top theilawani ti in asoi thina ni mars ni thum sanga zakwa somruk paruk chonu hera sajai kon tlang chhum liam kona
Assam Rifle section khat omvel mu an ni thu information officer ril ani a sarkar huana civil tlan chiaten Assam Rifle hi an mu boka chung ho beitur chuan sarkar huan le ra se veng monga volunteer te silai nen an tir nga la sipai thingka kon le tuna pulal mama om namuala te duty da in an changa sipai thingka kon ming an vo na chan chu hetiang hian an soi tunma dewin thingvok pui fit ni hol tlanga lian adinga thingvok pui chu vai sipain silain an kapa chu wang chuan sipai thingka kon an tita ani hemile khabu buat sai ani lai hian sipai thingka kona hian chongfianga memorial school a omani Assam Rifle chu sipai thingka kona chuan an ron chhota a duty in an lo kapa pakhat chu na takin an kapliama kaplet velovin an tolkira kal an tumna lama pianga volunteer anom ta ka wangin ngonwaya an biruta a Assam Rifle ho anin pek tak ni chotnulama an in peveta ani anin pek nu hian liam tuar chu thatakin an enkol ngalani anin pek nu chuan khoya omnge anni an zota tlabung posa om anni thule independent puan ani khan lungleya an ho tu ten reinforce tura an cha chho thu an soya an ne na tang hian stand gun pakhat le 303 rifle som le silai mu tamwak lo an man sak bok ani in peturin an aw Mars ni khat sanga zakwa somuruk poruk chonu hera anin ka le atang chuan MNF ten awrin na loudspeaker mangin Assam Rifle ho chu in pe mai turin akha tokin an aw thina Assam Rifle te hian ngeng ti cha in an som na chu uk sak du lovin an ka nga in an ka brenga an omna barak chunga cho an chum theilova tui in tur an nei bok si lova heti laya lunglei khopuin tui an lak dan chu hetiang hi ani theiriat le sarkat house saklanga tuizem siam ani a theiriat tlanga tuizem atang chuan paipin sarkat house saklanga tuizema tuichu paipin an la tha a sarkat house saklang tuizem atang chuan paipalak chhon le ani a Assam Rifle ho le sarkar na thok VIP deuh te chu paipa tuipek an ni a mipui mimirin tuilak hi an mangphak ve meu lo ani tui hi du hun huna her chhuat thei ani lova sarkat house saklanga tuizema chuan tui her chhuana a om le a chu cholkar khata voi khat emote an her hong thin ani Assam Rifle ho hian tui pipe ami hi ringbok ma se an rin pui ber jok chu sipai lui tui khurami ani independent puan ani nu a theiriat tlanga tuizema tanga tuipek chhonna pipe chu MNF in an ti chenga lani Mars ni khat zinga tang chuan Assam Rifle hoin sipai luya tuian choi ngam to lova tuizem lian atanga paipa an mu thei thin mu tur a om to bok si lova an tan chuan alu hai thak le don ani Mars nili sangkha zakwa somrok porok jingdar som le chan ve vela lunglei chunga tho theina Dakota aron thoka Assam Rifle omna chungzona voi khat a thok wala khochak lama a thok chole a khothlang hoi zongin niam taka a thok tha a volunteer ten nasatakin an loka pa apang vel chu an ka fu a ade zok maya Assam Rifle barak zone a thlen chuan parachute te in tuile silai mu a thaka silaya an loka nasat awange parachute te chu barak bul thingzara atang ta a Dakota chu thlok let le ngam lovin marlam panin a thlok pheita a marlam pana a thlok ta chu aron thlok kwal tira a thlo dan angkhan thlok lovin akap tu ten an hria a an thlir zui renga atladone mo an ti hialani atlata em lova anu a an hriat le dan chuan alo hliam nuala silchar thlo theina tum mun aban thei ramani Dakota in tui athak thingzara tang chu lak tumin Assam Rifle pakhat tens khura tangin aron tlan chuaka volunteerin an lokap thal ngal throi maya midangin ron lak le an tumgam talawani volunteer barak khwal tu te chuan thingzara tang tui bom jerikan chu an kap popa tui chu adir zo veka tho theina atanga tui thak chu Assam Rifle tui ti hal zwal tu le an chil ti pu thon tu a atangta ani Mars nili hian an silai munai zat an han en chianga an nga to lo le ti an hria a an in ka reng chuan atu ka chuan silai mu ti tham
an nei to don lo ani mani se mol thana ti ang devin captain si zathua ma po in Amazon chu sut kuak atum ve hle a bazar ton tir chunga an trends lai khora special group paruk zinga pakhat abo tirna trends ra le lam force office munita sir ton tona bunker le trends atanga Assam rifle howin anron ka le ka lo en thaturin ati a tuna Salvation Army hall mun hi sakor dana ani a sakor somni somthum an thung thup thin ani bazara baptist biak in chimlam nuaya thingse lian pui mai tar to tak adinga chu thingse kung bula chuan rang leya om tirin Assam rifle ho che dan ngun taka en turin a hril boka chutianga en thatu ada nu chuan akal sona midang chu bankar an en thak lai chu kap turin ati a an kap zau zawa bankar le tren changa kap let an om lo chuan khothim nu a bankara chuan lu a atul dan anga crawling tren cha wa lu zela pomchil antuma mars niri hian pulal denga le a thui hruaite aizol lam atangin lunglei an ron thlengta a brigadier general lalngur atenen Assam rifle ho be dan tur an soi hova quarter gata motor an tlan lu a pomchil chu lakdan kong om chun ni in an hria a chutiang tur chuan ruaman na an siamta ani motor sir ton tona rangwa cha chi athua in an da anga motor chu Assam rifle quarter gata atlan lu tanga motora chuan volunteer silai le grenade kengin an chuang furanga quarter guard bul an thlen huna Assam rifle ho chu an pomchilanga an lu chuang rangwa cha chi hi silaya ngil taka ka chuan akap tlang theite meu mai ma se asir zonga ka chuan atleu dona chutianga ka pleu tur anga hisap chu ani chutiang tur chuan motor chu an siam mol mala atuk ninga thathum sangkha zakwa somruk paruka man tura ruaman ani Assam rifle quarter guard pan tur te hi colonel ramlianan a hawanga ama colonel ramlian a hi motor masabera achuangang ole khati songkha ni phot selangin achun zomna kanon tile thoi don nia in zawai chunga lom thu kan soye